kedai Iooksi Kupli Pang mentangi wan kai sene di kon gi le kai te enjoy bah kan ni kepak kelong keba kam sekendong ada piwan kai sene kelong kebasu tenat bah ban syong ban relax mo kam tam ada pi laj por syong kai ban siong pengat kejebing teng haraba pila yo ki shuti jong pi pila ban kai sene pila ban pe tu dikte kawa Kupli kini kade marjan berkasam karya border kam da jangai na joai kade san peru kilometer pinta plus kade kejaka ke long safe ke bas ai pihak ban rajibun ko namar ke long basit ke bordior pila ban shong ling ruk te shite gide giling pila ban shong ling enjoy pila ban bak picnic kalau kejaka ke bas tenat hatu kata kini ketika holiday retreat for children jing tenat kene te ke keper bahe shute de wa Kupli yau tumi kita shna ne ge try ni kuka ganja chakasa Dek Assam, ini ke Jakarta ke Park, ke Holiday Retreat Center for Children. Po yau tme sapai, Shajan Iooksi. Ini ke Park kalau ke internet, ke bahe, ke belong, ke internet bat, bat piwan kai sini, pila ban pikai, di kawak Kupli, te di kawak Kupli. Te shite de dan masi pila ban refresh kam tam anda pila yo shuti pila ban wan kai relaxing te de ling ta kasim don nong ya ling yo shong ling resisi sonde weki wan kai shne gi ya shong ling kai pangan